dito kami pasok dihamunan keluarga ni pemulungan ni Hasibun nagpatuloy ibaga sa partikero nga tulang ni Gerardani matatas niya ang boto magana sila ay na siguro kahit magana dahil kamaan Mula kay Manu kamu, walau kami namin margas si Manulang mula dengan dihamunan keluarga si Manulang ibaga sa partikero ni tulang ni Gerardani Kopato ang ada na pinuka niya puta si dulu si calon itu marako mahamunan siya pere muna dibaga seperti keriwa si Horas Hasibuan enam dari Kelana lalu dibaga seperti kenama dihamunan apara si Doni aman namin yang tertutup